स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही हातीन घेतलेलो आहा. तितून पयलो ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड कांदोली इज ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी. विलेज पंचायत कांदोलीम हेणी अंडर CSR एक्टिविटी आनी हांवें मेळोन अंडर CSR एक्टिविटी हो ग्राउंड कांदोलीचो रेडी केल्लो आहा आनी 8 दिसांनी तेजें इनॉग्रेशन जाता. ग्राउंड आमी काम चालू केल्लें आहा. 1,80 lakhs थिंगासोर एक्सपान्शन ऑफ ग्राउंड विथ अ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सायज आनी तेका बरें लॉन घालून एक तेका टफ आहा आनी एक वाटेन तेका उदकाचें अरेंजमेंट करपा खातीर व्हडलो सांप बांदलेलो आहा. तेका कंपाउंड वॉल आनी सिटींग अरेंजमेंट फॉर मोर दॅन 500 पीपल. हेचें काम आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलें. सेम वे आरपोरा नागवा आमी जी जागो एक्वायर केल्लो पंचायतीन आनी थोडो स्कुलाचो सेंट जोसेफ स्कूल वेर होली ट्रिनिटी चर्चाचो फादर जो आहा तो तेजो मॅनेजर विथ हीज ब्लेसिंग्स आनी विलेज पंचायत फादर उर्बान आनी विलेज पंचायत आरपोरा नागवा हे दोगूय मेळोन हो ग्राउंड अगेन अंडर CSR एक्टिविटी नॉट अंडर गव्हर्मेंट फंड नॉट अंडर पंचायत फंड तो आमी आतां ह्या 8 दिसांक स्टार्ट जावपाचो. ह्या कोस्टल बेल्टाक स्पेशल एंटरटेनमेंट झोन म्हणटा पळय तो ना. Supposing the people from this area wants to do some activity, whether it is a big time dance competitions, some sports activities, थिंगासोर तेंका एक सिंगींग कॉम्पिटिशन करपाक जाय, एक बरो वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन करपाक जाय तर थिंगासोर आमी एक एंटरटेनमेंट झोन करतले. थिंगा सिटींग आसतलें आनी ओपन स्टेज. इट्स लायक अ ओपन ऑडिटोरियम. It won't be enclosed. So in the activities which will start in the evening at 5 till 10 o'clock. 10 o'clock सारके sharp काबार असो एंटरटेनमेंट झोन आमी सॅटर्डे नायट बाजारान प्लॅन केल्लो आहा. ऑल द hotel owners, guest house owners, resort owners of Arpora Nagwa will do the contribution for that ground, which will cost 1,20 lakhs because no government fund is being used for all this work. For locals, it will be totally free. Now, somebody wants to come and have a tournament over there, they will be charged. So we are marking on the ODP plan. And we will take NOCs from the landowners, and in return we will give them shops and all those other things in the stadium. Owner does not lose anything; he gets in return. But how big is? We don't want people to lose land. They will be partner in this entertainment zone. Every month they will be paid their money. 45 owners are there, so all will be paid in long term. Nobody will be kept out of the thing. No land will be acquired. Like government acquires land. We don't want to acquire land over here. We want people to participate so that people hold their ownership of the land and still make money every month. Only we are marking on the ODP. Tomorrow somebody will go to court and say, "Tumi shetani हे entertainment zone कशें करता?" हे इलिगल. हायकोर्टान वयतले आनी स्टे हाडटले. सो आमी ते ODPचेर मार्क करता एंटरटेनमेंट झोन. ओनर ऑफ द लँड विल रिमेन एज ओनर and he will make money every month. So we want Goans to make money instead of parting away with their lands. He'll be only signing agreement with us, with the village panchayat, with the PDA and with the committee over there, that association which will be formed, and they will be paid every month.